Kada se pomene sopstveni biznis, mnogi pomisle da je za to potrebno previše novca i da je ušteđevina koju ste stekli nedovoljna. Zbog toga veliki broj ljudi nikada i ne pokuša da se upusti u sopstveni posao. Pokušali smo da saznamo da li postoje poslovi u koje ne moraju da se ulažu basnoslovne sume, već mogu da se pokrenu i sa 5, 10 ili 15 hiljada evra. Na pokretanje sopstvenog biznisa mnogi se ne odlučuju zbog straha od neuspeha, ali i straha od velikih ulaganja. Ipak da za biznis nije potrebno previše novca pokazuje i projekat Šansa za novi početak, koji je napravila Asocijacija menadžera Srbije. Na osnovu analize tržišta u jednu brošuru smestili su više od 120 preduzetničkih inicijativa. Preduzetničke aktivnosti podelili su u 3 osnovne delatnosti: proizvodnja, poljoprivreda i usluge. Evo, na primjer, za kamilicu, da bi se gajila kamilica, potrebno je 700 evra da se pokrene. Znači, to je jedan primjer iz poljoprivrede. Pored toga, ova brošura nudi i odgovore na pitanje šta mi je još potrebno, koliko je to, ipak mora neka zemlja da se posjeduje ili da se iznajmi, da li mi je potrebna pomoć nekog drugog, kako da registrujem radnju. Zatim imamo neke delatnosti posebno iz proizvodnje, gde je potrebno, ipak za proizvodnju je potrebno više zbog opreme i mašine. Recimo imamo za proizvodnju plastičnih kesa je oko 7.000 evra potrebno. Gledali smo da te inicijative zaista budu ostvarive u Srbiji i da postoji tržište za te proizvode i usluge. Još neki od primjera koji zahtevaju najmanje ulaganja su usluga pakovanja poklona, koja zahteva ulaganje od oko 800 evra. Zatim uzgoj borovnica sa minimalnim početnim ulaganjem od oko 1600 ili uzgajanje jagoda uz ulaganje od oko 2500 evra. Za otvaranje agencije za knjigovodstvene usluge ili menjačnicu potrebno vam je oko 2000, dok je za perionicu automobila potrebno 2500 evra. Sve ove inicijative sam predstavlja na sajmovima širom Srbije. Na tim sajmovima, pored ovih ideja koje smo pripremili, svi posetioci i oni koji se još uvijek razmišljaju za preduzetništvo, da li da pokreću ili ne, i oni koji su već odlučili, oni upoznaju već postojeće preduzetnike, neke njihove sugrađane, ljude koji su pre možda godinu ili dve pokrenuli svoje neke preduzetničke radnje ili biznise i koji su najbolji primjer da to može. Takav jedan održan je u Kragujevcu. Pošto je ovo jedinstveno da se na jednom mjestu mnoge stvari čuju i da se saznaju, inače zainteresovan za pokretanje sopstvenog posla i interesuju me konkretne informacije šta i kako treba da se uradi da bi se pokrenuo posao. Imam svoju neku preduzetničku zamisao i neke ambicije u budućnosti, ali prosto nisam znala kako da ih sprovedem i kako da ih konkretizujem i zaista jedinstven sajam gde saznate da za samo par stotina evra vi možete da pokrenete sopstveni biznis. Ja sam radio u Zastavi, uglavnom marketingu i u funkciji uvoza i izvoza. Ja sam došao da čujemo ova uvodna predavanja o podsticajnim sredstvima i razmišljamo o jednom samostalnom biznisu. Prednost za one koji ulaze u sopstveni biznis je što je 2016. godina u Srbiji proglašena godinom preduzetništva, pa država za različite kategorije preduzetnika daje podršku kroz finansijsku i nefinansijsku pomoć. Reč je otprilike oko 16 milijardi dinara, od toga 4 milijarde namenjeno je bespovratnim sredstvima, a 11 milijardi u vidu garancije i različitih kredita. Sredstva su pre svega usmerena na početnike u poslovanju, dakle preduzetnike koji žele tek da započnu svoje poslovanje ili oni koji rade u zadnjih godinu dana, kroz programe mere i finansijske i nefinansijske podrške, a sa druge strane postoje i sredstva i programi koji su usmereni za privredne subjekte, dakle pravna lica i preduzetnike koji već posluju duži niz godina. To su razvojni programi koji su namenjeni za kupovinu opreme, rekonstrukciju objekta, za izvozne kompanije koje su orijentisane izvozno, kao i za inovativne kompanije. Trenutno su aktuelni start-up programi u kojima je novina da je 30% sredstava nepovratno, a 70% kredit sa povoljnom kamatom. Jedini koji ne mogu da konkurišu za ovaj program su preduzetnici iz oblasti trgovine i turizma, jer za njih postoje posebni programi. O načinu apliciranja za sredstva svi zainteresovani preduzetnici mogu dobiti više informacija
u regionalnim razvojnim agencijama ili u Privrednoj komori.